بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن تمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Maulidain itu mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kami gumanap sim pangadjian kabiaksahan sing kita niyo. Pangadjian bunga sim pag-iman. Karunahan na to mga anak po. Salta wala pa kita niyo nakaiig, wala pa kita niyo nakalalaton. Dahil nga pangadjian na to bunga sim pag-iman. Kaminahan tara Singguro Iwan Murid nagihila singguro himindo amurid aula na nagihilas nagtuyo imurid imingat simpang Hindu singguro niya. Aruman ini yatud namu na isabmaun ingganap pahadarat sing kamu in pangadjian dengan kalam sinallahu subhanahu wa ta'ala iwan dengan hadis sin junjungan taniu alaihi salatu wassalam. Mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala, in maha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala malasakato tanin. Himmasya na to ini magkagunahan kita ni ulasa. Amin lasa ring hatuhan. Bukon lasa ring kato taniw magkahi.
Sumagawa, la syaring hatuhan marika tu taniyo, illa sayad tu, mapakai na Tuhan tara na tu magkahi. Karena janjian sinallahu ta'ala yung mga silayad tu. Mga tuwanin limabay, pangadyan na tu, amin hindo singguro pamurid niya, biabagbukan singguro, biabagbukan si murid niya, magpalihala, magayad, singkabuhi. Amuyad to mga tuwan, inbunga simpag-iman. Naraat kita niyo sinallahu ta'ala mag-ayad. Ba't sabab kal na? Aun mahal ka yari habaran na to. Bukun ima na mahal ka hirarang na to patao. Sa mahal ka panagpapanjari ka niya. Mahal ka na yung ginhawabaran na to ini. Sarawa, aun pinakamahal ka. Yari tang si mahasut si mahatinggi. Hagin hawabaran na to. Patangkisun kita ni uring hamulka. Patangkisun kita ni uring habala. Patangkisun kita ni uring haunu-unu nangi pitnah. Tinggal sabiad tu mga tuan, yari kita ni ubiyaitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Janjian niya kita niyo. Bukun kita niyo jimanjikan niya. Mahasut si mahatinggi, jimanji ka tu tani. Waibihan lagu karayawan. Sumakawa, wala man kita ni nagihlas pakabayaan sin Tuhan. Nagihlas kita ni pakabayaan na to, iwan pakabayaan sin hisiw-siw. Wala kita ni nagihlas pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiya na sinjima Tuhan masa na to ini. Injanji sinallahu ta'ala katu tanim. Wa'adallahu alladhina amanu. Janji sinallahu ta'ala pamanga beriman. Pamanga beriman sadya bukun beriman way na janji sin Tuhan kanila. May taiyad to mga tuan. Janjian sinallahu ta'ala mga beriman. Sabab mumus. Sabab aung pag-ayan. Hambuk surang yanan siya suratul mu'minun. In panagnaan sin sura yaun, kad aflahal mu'minun. Tanya mga tuan. Sa bunal tuud, palman si mahasu si mahatinggi. Timap pasing karayawan. Nagdapa-dapa sing karayawan, simparuntungan ng mga bariban. Sinagbayta yan Tuhan. Naimbayta sinta upatao, jackpot law niya. Di makpat. Imbayta sin Tuhan, kad aflahal mu'minun. May nagparuntungan ng mga bariman,
tagad kauray-day. Kad aflahal mu'minun, hisim mga bariman. Aun baugbog nila. Aun prinsipul nila. Unang baugbog nila, nag-agad sila hakabayaan sintuhan. Hauno-hauno na sila nakabutang di hababaw singgumini, nag-agad sila, nagtayakop sila, hakabayaan si mahasut si mahatinggi. Uning kabayaan si mahasut si mahatinggi, al-imanus sadiq. Pamarat saya sa bunal. Impamarat saya sa bunal, nag-aya din tao yan. Iwan maaya din tao yan, sabab aun papaayaran kaniya sin Allah Ta'ala. Bukun din kaniya. Bukun din kaniya inayaran. Bukun siya mag-ayad. Dahil nga Tuhanin mag-impaayaran, dahil dahat Tuhanin mag-ayad. Nahin kita niya biyahon, dahil ka to tanin ayaran, kita niya nag-ayad. Di da, aun damang lalarak. Di pa malarak simang lalarak, amo na yung taon nag-aya din ng larak. Tani yung mga tuwan. Kad aflahal mu'minun. Sa bunal-bunal tuod, parman si mahasut si mahatinggi, timat pa sing karayawan. Karayawan din, dahil nga tao. Buko. Karayawan dahil hanag papanjari sin tao. Magkagunahan kita niyo karayawan dengan Tuhan. Bukun karayawan dengan Tuhan niyo na tao sa tao raw patao. Dahil sa tulong long sinatay sin tao, ang karayawan niya. Huwag ring Tuhan kataan. Baran na to dengan Tuhan. Iniusal na to dunya ini ring Tuhan. Ing kabuhianan na to katantan dengan mahasut si mahatinggi. Nah, ayaw na to kalupahan impalman ini. Kad aflahal mu'minun. Timap pasing karayawan dunya iwan akhirat imbar iman. Beriman buhi iwan simbar iman nawapat na. Among yan imbay takanot ni Allah Ta'ala. Kad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Inda akan kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mag-alop in ipon iwan tag-ipon, iaayaran nila. Bukon mag-alop in tao iwan tao. Na hindi haunin iayaran sin tao, mag-alop in tao iwan tao. Magbadyo malingkat, maglana mahamut malingkat, katanya to palingkat to. Malingkanin alupun tao, in mag-alup tao, iwan tao. Hakuti ka mag-alup man siya, iwan sintuhan niya. Halawm kaluwi. Imbar iman halawm unto. May ta iaayaran niya panyap niya umalup pa Tuhan. Pakayan niya katantan, iaayaran niya. Sabab aun niya papaayaran sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kanya.
Janji sin Allah Ta'ala kanila. Wa'adallahu allazina amanu. Janji sin Allah Ta'ala kanila. Ha mga beriman. Amin beriman maayat. Umin iayaran nila. Amin atay nila. Dahil nga sabihan, palman sintuhan na kaywanan ayat. Wa man yu'azzim sha'air Allah. Hisiusin tao. Lagguun niya, pusbaun niya. Inding hatuhan niya, ing kabayaan sintuhan niya. Bukunin pusbaun niya rin kaniya. Sa kawa din Allah subhanahu wa ta'ala lagguun niya. Imbaran niya panahuton niya. Ingkatan pakaradyaan niya manahut ka niya, malaggo ka niya kabasaran sin Allah. Uno yan. Pa-innaha impamaugbog niya yan, impanglago niya yan, haraakan kaniya sintuhan. Iayaran niya marayang. Pa-innaha min taqwal qulub. Inyad tu tanda. Pangilahan. Sin pagmabuka, sin jantung niya, sinatay niya patuhan. Papaayaran sin Tuhan baran na to. Ingkata niya nugara niya sa paayaran tuon. Papaayaran tuon ka to tanil. Amo na yung jantung. Amo na yung atay. May ta mga kakasi. May ta mga anak na po. Kana apabila kimangin atay. Nagkangi kataan. Misan wala kimangi, apangita na to, apabila kimangin atay, nagkangi kataan. Wa'adallahu allazina amanu. Janji sin Allah Ta'ala mga beriman. Wa'amilus salihat. Iwan ha mga sila naguno. Yammalanin rukun iman unum, yammalanin rukun Islam 5. Bukunin yammalan, bukunin iayaran kabayaan niya, bukun. Sa yammalan niya, iayaran niya, aming kabayaan simahasuk sibahati. Amo yanin Hindu simguru pamurid. Amo yan yung kagunahan si murid iban guru. Amo yan yung kagunahan si nakura iban raayat. Amo yan yung kagunahan si mahadjana. Amo rin sabihan yung piyagpapanjarihan ka ito taniusin Allah Ta'ala. Ayaw na ito, kalupan niya ito. Pangasubo na to, habaran na to, may takitan yung piyapanjari tao. Tao yung pagpapanjari ka to. Uno yung sabab. Ayaw na to yan to kalupahan. May takitan yung piyapanjari sintuhan tao. Mag-uno. Mga tuan, janji sin Allah subhanahu wa ta'ala wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihat lahum paman sin Allah ta'ala aung kanila unin aung kanila unin berugbuhan nila unin ni ayaran nila may tak nila ayaran. Kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Hindua. In mu'min pagnganan iwan si Muslim.
Piyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pag hajian. Piyata niya Arafah. Piyata niya Mina. Piyata niya hutbah niya Masjidil Haram. Indua. Dahil nga mga piyata niya mindua ini. Al-mu'minu in-mu'min man aminan nas. In-mu'min pagnganan mapahayang ni manusia pagkahiniya. May ta niya mapahayang sabab may ngat siya magayad sabab aun aayaran niya. Buko ni na si magayad, ikaw sadya. Aun iwan mo naguhula diya dunya. Aun mig, aun dumatung. Nabiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, halas na paghaji niya, diungog si mga maghaji, damit kaya na tiap-tiap maghaji, hiyot ba yadto. Imu'min lang na pagnganan, mapahayang niya. In pagkahiniya. May ta niya mapahayang. Sabab may ngat siya mag-ayad. Iwan kaya ingatan niya unin ayaran, unin pahayang. Dua. Mapahayang ni manusia. Maayad siya harugo simpag kahiniya. Unin natin niya. Bidinaihim. Maglanggong sila. Di niya karausan mangi. Hakabuhi sintaw. Sa lukay buhi sintaw ya, hindi niya karausan ng dugo. Hati niya way pagka. Maayad siya hakabuhi sinyaw. Sabab maayad day sab siya hakabuhi niya. Namasa na ito nituan ni ayarin sinta uwinahan siyang buhok, mag-ayad siya dyan buhok, maglangis adlaw-adlaw. Mag-ayad siya dyan simbaran, magbuhat basi, magpakusog simbaran, ang palong na maling katimbaran na ito, at turun sinta o. Naintuhan mo. May tawin nag-atod kayo mintuhan mo. Tayo mo. Di niya karausan, pasakitan ng pagkahin niya pagwaan dugo. Langgong niya. Tayan doon. Haramun alaikum kahurmati yaumikum haja wa fi baladikum haja. Tibeta sinap. Dugo. Nalilingan yung jimatuhamasa na ito ini. Makasusa. Niyo sa katiling kal-alam, inagasag dugo. Muslim kay Muslim. Taan yung mga tuwan. Milyona nin patay si Muslim magkahi. Uy napagayat. Sabab iniayaran badyo. Iniayaran lupa. Sinagdaak kanila sila. Indakan sintuhan paayaran way.
dima'ihim wa amwalihim. Kabuhi ayarin. Ay kamu magasagdog. Bukon kita niyo piapanjari maghiluhala, piapanjari kita niyo sintuan. Lita arafu magingati-ingati. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukon kita niyo magpakita dayaw papagkahin na to. Magpakita kita niyo rayaw patuhan na to. Hari na kita niyo mamayta, ako sa ni marayaw patuhan. Sabab aon na nagkikita ka to tanin. Aon na nagsusulat sininang tanin. Pagpanjari ka, litaara po, mag-ingat-ingati. Magtawang tiyawangi. Bukon kita niyo piyapanjari, lita katalu walita darabu. Kung kita niyo piyapanjari magiluala, kung kita niyo piyapanjari magbuno, piyapanjari kita niyo magkasilasa. Saya magpi si marayaw isiw Allah subhanahu wa ta'ala. Sa inatulan niya ito, yaon, mibayta sin Allah ta'ala. Taan niyo mga tuwan. Makasusay kahalan. Dumadlaw yung kakitaan mo hanius. Muslim, piyuan ibuhanin patay. Patay buno, patay rikmakaon. Patay sa buhi pa. Sa patay na inatay. Taan niyo mga tuwan. May tanapatay na inatay, hapagigila na pagjangkihan, hapagtakabula na pagriyaan. Yatim mu'min, na muslim. Al-muslimu man salima al-muslim. Yung muslim dito sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, masalamat niya. Harwa. Min lisanihi wa yadihi. Tila niya. Di niya kakausan mamisaramangi. Di niya kakausan manglimot. Di niya kakausan misaramangi papagkahin niya. Im muslim amuadto. Man salim al-muslim min lisanihi wa yadihi. Na hamasan na ito ini. At turayan Tuhan. Amo yan, imbiyata, sinjunjungan tanyo, alayhi salatu wassalam. Dahil nga sa biyad to. Baita dahil kan Ibni Mas'ud radiyallahu anhu. Injunjungan law na alayhi salatu wassalam nang hinduas, nangayo siya patuhan. Unim piya ngayo ni. Allahumma, o Tuhan ko, mangayo ako kayo. Allahumma inni as'aluka. O Tuhan ko, mangayo ako kayo mo. Yung pangayo sin Nabi, kaniyay kawang kato. Naunin piya ngayon niya. Allahumma inni as'alukal huda. O Tuhan na mo, o Tuhan ko, mangayo ako. Yung pangayoon ko kayo mo. Patudjuha kami papamando kabayaan mo. Turayan Tuhan. Mainkan doon adlaw, amo natin piya sa sampay niya. Unim pahuguta kami, mamaugbog hapamando. Ay mo kami pasiha aparugaing. May tayad tumataod man na naabit ti parugaing.
Dahil nga sabab yan, ibadat tanyo pardo sambahayang, iwan sunnat, amo natin surun na to patuhan, dinas siratal mustaqim. Nawang kita ng mga hauno na impiya ngayon na to patuhan. Piya ngayon na to patuhan na sambahayang pardo. Piya ngayon na to patuhan na sambahayang sunat. Tuan na mo, patudyo ha kami. Tunyukiin atay na mo. Pakaybayan. Ang pakamiri maduda na. Dahil nga sabab yan, pamancintuan, wa anna haja sirati mustaqim. Amo na yan, indan. Hauno, amo na ini. Sirati mustaqim. Mapuas dunia ini bukun na mabunto. Sabab kanya-kanya na magdapikilan. Biya na kalangan, kanya-kanya na magparayaw sintiyon. Siya lang na maluoy, nang siya ito makaluoy. Turayan tuan. Allahumma inni as'aluka al-huda o Tuhan namu, mangayo kami kayo. Tunyo kitudin atay namu, makaagad kami agad lain kabayaan mo. Hari kami mataabit, sinisiw sumana naabit. Hari kami imirog, sinisiw sin magpaibog, sabab bukon makaibogin dunya, nin makaibog, amin biyay ta mo yari ha dunya, bukon amin biyay ta sintao. Uno pimpiang ayu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa. Iwan utuhan namu. Mangayu kami kayo. Puasim piang ayu namu kayo pamando. Mangayu kami karwa, impangayun kuy karwa. Takwa. Pagmabuka. Amu yan doon. Impiang ayi sunjunjungan tani alaihi salatu wassalam. Dahil nga sabab yan, asubun na timbaran na to. Uno to din takwa. Hauno na to kabakan ng takwa. Iban biya din ng kagi na to magtakwa, magmabuga. Nah, biya na sin Allah Ta'ala. Wa man yu'azzim sya'air Allah. Hisiu cinta ilagguun na malaggu haatay niya. Dito niya lagguun halawm sin atay niya, bukun hapatta sin matta niya. Bukun hamata niya. Sa haatay niya. Fa'innaha min taqwal qulub. Sa bunal to din iyan. Amin iyayaran mo halawm sinatay mo. Hinang mong kabayaan sintuhan laway rin nga pagtaat kaniya ibang pag-ibadat. Amo na ning pagmabugaan. Nah. Dahil nga sabab yan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam biyayta niya, al-Muslim akhul Muslim. Yung Muslim, magtaymangod. Huwag pag-anyaya. Huwag paglaog. Huwag paghina. Huwag pagpamawa-mawa. Ang panasya imisarat at takwa hahuna. Nakatubiyalikan. Yung pagmabuka lang niya, di
halawm sinatay. Bukunin pagmabuka, habadyo, hakupya, haunun, sa at-taqwa hahuna, harapan. Nakatu salasu marrat yusiru ala sadrih, yusiru ila sadrihi salasu marrat. Misyarat siya at-taqwa hahuna. Ate. Papaayaranin na tayo. Bukunin ni tawalom sinatay pagtakabul, pagigil, pagjangki, liasim masa na to ini. Daulatul kuffar wa hukumatul kafara way lingog nila, liasim lingog masim masa na to ini. Uno yan, tumaling ka tinatay nila. Bukon. Marayang pag-ibadat nila, bukon. Marayawin kita. Naunin marayaw ka nila. Yatarahamuna ba'duhum ila ba'd. Naglalasa. Malasain hilo. Habukun hilo. Aung kanila paglasa. Yan, Tuhan. Naunin biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mamarahin na do sa si Muslim papagkahin niya Muslim bang maaw na yung pag-igili bang pagjangki. Sarang narusa. Misan di nakanapan. Sarang narusa si Muslim magkahi patuhan niya, papagkahi niya, magbaba biyabai, mag-igil-igili, magtaas-tiasi. Dukup narusa, misan di nag. Tani yung mga tuwa. Dahil nga sa babyan, laong si mga sila nakauna rin kato, tani yung. Laong si mga tao Makkah, iban sin tao Madina, ngay tao Makkah, iban tao Madina. Unim maksud, muhajirin iwan ansar. Makaubuga kabayaan sin Tuhan. Tiyabangan nila yung junjungan, alayhi salatu wassalam. Way kaya sayuhan sin dunya, isa-isa niyara. Simap laging pag-aarama. Simap laging pag-aarama, harayaw sin arama, bukun harayaw sin tao. Bang hamasa na ito ini, o naturun dayaw sin tao. Simap laging pag-arama, harayaw sin pag-arama, bukun harayaw sin tao. Tayo yan mo. Yaring kabtangan nila kato. Unuin sila yan. Radiyallahu anhum wa radu'an. Kialasahan sila sin Tuhan. Naita sila kialasahan sin Tuhan. Iayaran nila yung papaayaran sin Allah Ta'ala. Liyasan nila yung ipapalasa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, in ummatul kapara naglasa sila. Way lingog. Way buno nila biya sin buno sin Muslim mamasa na to ini. Mainkan rung yung pagtuhan nila, rung yung panauhid nila, rung yung katantan siya, kurik yung paglasa nila.
Nah, uno yan. Unin pa mong kato taniw si mga tao yan. Sila yan uno. As-sabiqun, as-sabiqun. Wala liyaul lagi ng karayawan. Imasa ini liyaul na lagi ng karayawan sa di laulun magpatauran sing kabayaan. Wala pa na kahihinang liyaul na. Naunin beta nila kato. Maglumba-lumba kita nilong niya pa uno. Wasari'u ila magpiratin min rabbikum. Maglumba-lumba kita niyo pahinang. Bang nato mahinang. Hikaampun kato taniyo sinallahu ta'ala. At tutuhan, daon nila kita niyo maglumba-lumba. Nawa na sila. Way ramisan patta nila. Kasuban sintaw yung patta. In kita ni wala kita ni kawinan patta sin muhajirin ibn ansar. Patta sin nabi na tuwaira. Sa iyaon ng patta sin hinang nila. Ampain lupa nila wala doon. Sa yaunin adat nila. Yaunin pagkasilasan nila. Yaunin pagtulong tabang nila. Unin biyata nila kato tani. Ija kasuratil fitan. Wal balaya wal masaib. Pabila lang na tumaud na yung fitna iban si musiba. Sabihin, tawa mo natin kasuban. Mu'min suway harap maripatu. Tu para kala in alupun si muslim. Si mu'min. Amin biyata sinallahu ta'ala. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihat. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Harap nila patu. Hambuk ding atu into ini husun kuta. Harap nila pakuta. Di manjari humu ding kuta. Maita alawm budu. Alaw miluhala. Pabila maun na tumaud ng fitna, nasud ng hula nila, nasud ng lumbay nila, nasud ng pag-usahan nila, nasud ng pamarinta nila, nasud na sambil daghal nila. Harap nila na pagkain. Harap nila patu. Into yan husun kuta. Number 1, masyajiduhum, masjid nila. Doon adlaw magpatawagin Allah Ta'ala. Makalima hang karumang kaadlaw. Harap mo madto. Impanaw mo madto pahala. Impanaw mo madto karayawan. Indatong mo madto karayawan. Inlingkod mo rito halaw yaon karayawan. Yaon pakaw halaw singkuta. Magkakunahan kita niyo mga tuhan di atin. Ingkatan masjid salik na. Tu masjid din nakabidda. Al-Masjidil Haram di Bakkatal Mukarramah. Wa Masjidin Nabawi Asy-Syarif
bil Madinatil Munawwarah wa Masjidil Aqsa di Palestin. Tu masjid dia ni mga tuan. Inna kabidda dengan kata. Imma puas dengan salina. Suway kita nurunhan. Tani mga tuan. Imma haji bang dumo mo ding atas huting. Dugay lang na yung sanamdi hula ini. Yung sanamdi lang niya dakula. Sana mimpagato na tao. Biya lang na sana. In tao manaw pa Masjidil Haram. In gumawa biya da sana. Amin naglapal biya sanam yad. Wala na misal siya lima mo da sanam. Mabuga hapasu, mabuga halaul, mabuga kata. Magkarunahan kita ni mga tuan. Sumud pakuta. Amunin masjid. Yaunday doon pagkakaan sanjata. Tani mga tuan. Masajidullah. Buyutullahi fil ard. Bayi sintuan na babaw singgong. Nalong sintuan. Nagkangin nalong. Naon bayi sintuan. Bayi sintuan. Bukong siya maghajat. Bayi. Sa luhal pagpupunan si mga sila. Maayad. Iwan nagayad. Tanyo mga tuan. Pagsusuduran, pagtatasbihan, pagsasambahayangan ni masjid. Hikaru alaw si mga sila. Kaya nasahan sintuhan malasa pa Allah Ta'ala sabab sin pagmabuka nila. Ingkuta hikarwa. Zikrullah. Pagtumtum pa Tuhan. Hauno na kau. Ay mo kalupay panumtum pa Tuhan. Zikrullah. Paaksiru min zikrillah. Pataurun tanim panumtum pa Tuhan, yung pagzikir pa Tuhan. Bikulubina, wa bi alsinatina, wa bi af'alina. Harilat na to. Hajantong na to. Iwan nakatan, kakahinang na to. Bang natunahin ang imbihan dagbos. Kalasahan kita niyo sintuhan. Bang natunahin ang imbihan dagbos. Malasa kita niyo pagkahinato. Lasa kabayaan sintuhan. Bukun biya sila sa biyaunin. Pagbayaran. Tanyo matuhan. Ini katu. Tak nila kato taniyo ing kuta. Halaw ko sing kuta. Di kau majuljul. Di makaraos jumuljul kay min ato. Qiraatul Quran. Hisn. Magbasa sing Quran. Ayatullahil kauniyah wa ayatullahi syar'iyah. Ayat sintuhan. Pabasa kato taning Quran. Bukunin basa ho na internet.
Baita sintaw iban tao niyan. Ini pawas sa kato, invitation sintuhan. Ya ayyuhalladzina amanu nida'un rabbani wa nida'un ilahi. Unin nida' yan. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah. Tayo maaniw, hindi nga Tuhan. Tayo maaniw, invitation kaniyo sin Tuhan. Bukon doon, di mo nakasayuhan doon, pag sayo mo adlaw na. Nagbasa ka sin sulat sintaw iwan tao. In-invitation kayo mo sin Tuhan mo, wala mo yun. Istajibu, tayo maaniw. Bukon tayo maundiungog, bukon tayo mauniutod. Tayo maunsin atay. Ma'al jasad. Tayo simbaran wala, tayo sin atay, nabiya na si masanato ini. Nagtungga kalinain hinang. Sabab kaniya istain. Kaniya pikilan. Kaniya ingat. Dahil nga sabab yan, hiyambuk na kita niyo sintuhan di. Di na maakading kanila, di na maakading kaniyo, di na maakading kan siyo-siyo, maakadamin ini. Tajibu lillahi wa lirasuli. Ijada'akum lima yuhikum. Pabila kamu taabitun sini karayaw kaniw sing kapun. Hayatul qalbi wal aql. Hayatul ruhi wal jasad. Magkakunahan kita niyo marayaw kabuhi sinatay taniw ban sinakal nito. Magkakunahan kita niyo marayong kabuhi sinyawalihan nato iban sinjasad nato. Kuno yan dumayaw. Bang nato tayo maunin dengan Tuhan. Bang nato tayo maunin ingat nato. Lang nato may ingat ako rin kaniya. May ingat ako magpikilan din kaniya. Magsusunging kalingugan. Sebab biasa sadyang Quran. Imatud sadya palangit. Sa wala diungdungan ng Quran, hindi diungdungan, internet niya, laptop niya, katantan niya. Ang Quran, way, biasa sadya. Qiraatul Quran. Yung pagbasa sing Quran. Bitta'ammul wat tadabbur. Dong unin beta kay mo sintuhan. Unin siulat kay mo sintuhan, unin beta kay mo. Magmuli karungdungan at atod kaw palangit. May tayo tuwan nagpapanjari bulan, suga bito ununo yaon. Ayatun min ayatillahil kauniyah. Na pagsakalimbias sa sintaw bihaon, upat ka dyan, di niya kasayuhan, kaya lupahan niya na mga, wala siya nakakaon. Kaya lupahan na yung hapdi, kaya lupahan na yung kaginis-ginisan. Hapagbasahan niya, simpatta, sinsulat, sintao patao. Sinwayad to bunal, karupangan katahan. Imbunal na mo rin niya rin. Pagpaibog sa dyan to. Yung Quran niya, tibyanan li kulli shay. Pagpatarang kato, taniw sinununo katahan.
Di tumarang sabab siningat mo. Di tumarang sabab sing kapandayan mo. At pabila mo ribasahun. Bitta'ammul wa tadabbur. In Quran. Na into na sabot yadto, kuta. Magkagunahan kita niyo tuwan magmumus. Sumud pa kuta. Bukun tumapuk, magparayaw, ang pamakapangatu marayaw. Kuma pakukus marayaw, ang pamakapangatu marayaw. Sabab alaw miluwala. Inna syaitana lakum adu. Puno sila yan. Yuwaswisu fi sudurin na. Sasatunin na tayo mo. Di kau paagaron sing kabayaan sin Tuhan. Ini papaagad kay mo kabayaan mo, pikilan mo, ingat mo. Kaya sabihan sabda sin junjungan tanu alayhi salatu wassalam. Akhwapu ma akhafu ala ummati. Impiag bubuga-buga ko rin mga piag bubuga-buga ko jumat to ha umat ko. Mudillatil hawa. Laungon sila simbaran nila. Bukong sila liyaong simbakay niya. Bukong sila liyaong simpagkay niya. Maulong ka ng bagay niya, maulong ka ng pagkain niya, maulong ka ng kampong niya. Sa umin ng laong ka niya. Leong siya simpikilan niya. Aula-aula na leong siya sinapso niya, iwan sin syahwat niya. Waman adallu. Way na sangi-ngi law. Ingkatan law mangi. Sa amin ni sangi-ngi. Sa apabila kaw law dahil ayaw pari law in law damisan kurit law na kaw. Hinda siyon. Manit taba ahawahu. Amin akarun niya yung kabayaan niya. Sinsa mata-mata yung kabayaan sin Tuhan. Sa akarun niya yung kabayaan niya. Tani yung mga tuan. Nah, inallahu subhanahu wa ta'ala. Piyaitaan kita niyo. Wa'adallah. Ang janji. Patumtum ka to. Innahu la yukhliful mi'ad. Ang painjanji sinallahu ta'ala ka to. Di niya pidahu. Ang painjanji sintaw ibang tauwang magmula na. Hinan ni sandi magmula. Ang pagkita niya tiyo na, pinahon na. Dahil nga sabab yan, Ali radiyallahu anhu, mag-aki adin masa niya, iwan si masa na to ini. Alam kasusahan. Sa kawa, biyayta niya, khairul a'mal, wa khairul ayyam. Naunin sa rayaw-rayaw amalan na to. Amunin to. Sumud kita niyo pakuta. To. Magibadat marayaw. Manuntum marayaw patuhan. Basahon nin sulat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Watwala na to biyasa. Internet yung biasa sintao. Di karoon. Umpat ka dyan. Kaya lupahan niya ihapdi niya. Sambil uwat niya, kaya lupahan niya na. Wala na inom. Kapag kita ang internet. Ito yan tuwan. Nah, uno pen kaya beta sin Sayyiduna Ali. Khairul ayyam. Mang nasabot nin adlaw o naroom. Insarayaw-rayaw doom. Insarayaw-rayaw adlaw iban doom. At tawbatu fihi ilallah. Nagtawbat kau patuhan.
Baldo siya, mano siya hamasa ini, patuhan. Khairul ayyam, insa rayaw-rayaw adlaw, amo na yung nagtawbat ko patuhan, si manggup ko patuhan. O Tuhan, kung naisaban, inay nang kukasaan kayo, iwan na nang kukasaan na pagkay ko. Khairul ayyam, bang muna hinang yan doon adlaw-adlaw, in adlaw yan, sa rayaw-rayaw adlaw. Bukunin sa rayaw-rayaw adlaw, magtakad kaw, sing kapag anak kayo mo. Bukunin sa rayaw-rayaw adlaw, nagtatakad kaw, kamatyan kayo mo, iwan kamatyan kanila. Bukun, in sa rayaw-rayaw adlaw, alladhi tatubu fihi ilallah. Amuin sumanggup kaw, utuhan ko. Ampuna ako sindusa ko. Bang mo na hinang sinadlaw-adlaw yan sa rayaw-rayaw ka roon. Bang mo na hinang sindom sa rayaw-rayaw ka sindom na. Hikarua. Alladhi la tukhalifu fihi rahmah. Insa rayaw-rayaw adlaw, insa rayaw-rayaw room, way violation mo patuhan. Wala kau simulang sing kabayaan sin Tuhan. Iakat mo yung katan kabayaan sin Tuhan mo. Kau na yung tao sa rayaw-rayaw adlaw. Pag abot sindo mo yung violation mo patuhan, iakat mo rin kabayaan na ikaw na yung tao sa rayaw-rayaw harum yan. Ingat sabihan, kad aflahal mu'minun. Untung yung baril. Hikatu. Alladhi kharaja minad dunya mu'minan. In sa rayaw-rayaw adlaw. Nanaykod ka rin nga dunya halaw pag-iman. Dum na ka, adlaw na ka. Nanaykod ka rin diya dunya. Kaya wa na sintuhan ini pakawa kayo mo. Pagkadun na kau pahula kakal, nanaykod ka rin adunya, kabayaan sin Allah ta'ala. Namura-murahan mga anak po. Uuhon na timbaran na to. Uuhon na to inatay na to. Uuhon na to inyawalihan na to. Uuhon na to inyasad na to. Kawan tagupat ka dyan, mag-double time kita niyo. Ayaran na tuin na sabutin to. Hapag ayad kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Magparuntungan kita niyo tiyo diya dunya. Insya Allah subhanahu wa ta'ala ang natu maagad din guideline kabayaan sinallahu ta'ala. Waitay maun sin Allah Ta'ala unun, intay maun da sin Tuhan. Innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Hinangda si mga sila nagmababuwa pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timubtub dito in waktu na to. Salam doa na mo, hamanga anak po na mo hatiranan, murah-murahan. Ipanghinduaan na to pa Allah Ta'ala. Baman kita niyo, papaglasala-sahun, dahil diya dunya, simpagla sa kabayaan sin Allah Ta'ala, tinggilan singkatan karayawan, impag-ulong, iwang paglasa. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal fa'idin. Allahumma arhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma arhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma arhamna fa innaka anta khairur rahimin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.